Euy, nah gitu, gerak gede, gerak anakan, ngendog gitu. Cak, Cak, Woi, Cak, main yuk. Bete Ayo. nih. dia ya, Cak, woi. woi, dia ya, woi, Cak, woi, dia ya, diharap, woi, dia ya, di dia, woi, woi, di dia ya, caker maraban kotok, dia, woi. Woi, iya, saya di mana yuk? Hah? Woi, yo, aing nggak tadi di maraban kotok diharap. masih ngomong ke. Kan aing geus tadi gagerowokan be. Eta cili masih kena ieu kitu ieu cili. Ayo, langsung muka kunan. Sia dibuka tutup deui kana pas nyampe asup. Ngopi moal ngopi. Aing make peci mulai make topi nih. Aing mau ngawarin ngopi, nek ngopi moal. Iya, kedeng lo aing ete ieu. Repot ewe. OTW ka mana geus ngopi be heula ngopi, hayang ngopi embong. Sedukeun ku aing gedeung. Ah, aing misteri ge. Diracun geus ya kopina. Ih, Oh, ieu mah aing sade kon. Ayo sih nek OTW ka mana? Hah? Nek OTW ka mana? kamu anak saja yang gede. Ayo, wari ngopi ku OTW mesti zaman da lempangan. Wari ngopi mau wakil yo. Naon nih, Gaji mesin atau motor lah kieu. Bukan tuh motor mah wari. ya kedeng buka yuk. Ya. WC ke mana? Ya, iya lain. Betul. Motor aing motor jeung kieu yo orang di boncengan lain bokok. Motor aing mah. Dia ngomong botol. Motor jeung motor kurang kena. Itu anta. Aing boga. Bener sih ya? Oh, wasiat papa aing. Aya, wari. Hah? Aya. Ah, iyalah. Pergi yuk, jangan yuk. Ayo. OTW, orang OTW. Ih, ngel. Di mana motornya? Ayo, disuruh semuanya. Coba sih alamun lempang teh melotot, ulah perem. Main molot. Woi, tapi motorna ge paen yeuh, kumaha yeuh? Hai, Oh, supaya mah kudu dihadean meureun motor. Mestinya kayak bawa ka ditu we tuh ka yo, ke servis HP. Motor. gagal. Motor lagi. Yo. Kayak lah kayak. Nanti motor bos kieu amat yang bentuknya. Aku yeuh dibungkusan. Jadi wasiat telen. Mere sentuh kun lain teh Oh, gitu. Oh. Asli Ini di packing. Oh lah. Oh. Wih, karena tak? Iya, bukan bungkus ini yo. Aku bungkus sama peledak gitu. Wih, aing mah serius motor ke peledak gitu. Atuh ieu mah kelek bisa. Pinjam mah lewat. Eta Iron ya? gasan dedurukan di hau berguna serba iya. Oh. Serba bisa gitu. Nah, baik. Aya sebelah keran. Ya kan? Oh. Nah, ini outputnya. Di rumah ieu, bawa bayi ieu. Mana? Hah? Bawa coba kayu kena lah. Berengit yang ih aneh yang kalau motor lu berengit. Oh, naon eta? Terus itu Kayak di kunci belum tahu sih. belum kayak kunci stang meureun. Tuh. Oh. Tuh. Nih, lu deh. Nah, Terus naik. cenah pae. Iyo. Aku sing naik be. Gerak. Motor naon ieu arana? Gimana ya?
Gas. Ayo. Gas. Gas. Yuk. Jalan, Len. Jalan oh, tapi usahanya. Kita coba orang-orang. Aku motor pae. Orang coba jalan-jalan ke heula, jalan. Wih. Jalan ke heula, coba jalan tuh. Ninja lewat. Ninja naon ninja? Hah? Ninja. Ini janda. Oh. Nah, suara. Ini jalan, Rek. Woi, jalan. Woi, jalan. Woi, jalan nih jalan. Pae. Lu bawa ke bengkel be yuk. Ih, jalan yuk. Pae. Oh, jalan. Kira-kira naon nanya? Ah, jalan dia. Jalan. Yo, dengek tadi ya, siap. Dengek tadi. Pae, lima pae. Motor jalan yuk, tadi lu. Gobe yuk. Nah. Tuh, panas kan? Untuk. Ah, boleh yuk. Motor jalan mau ke mana sih ya? Pae. Bengkel yuk. Di motor jalan nih. Pae, sayur, naik. Bengkel itu biasa. Motor sih ya. Biasa yuk. Torek tuh, mau anak monyet. Iya, sebelumnya kemana tanya? Solear. Woi. Kadang. Woi. Turun. Iya. Woi. Boleh motoran aja segeludung. Ya, mantap lah. Tutup. Woi, motor bagus yuk nyareknya. Aku Jok nak. Jangan serong. Jangan serong. Ayo standar 2-an tuh. Oh. Ayo nonan rek. Iya non yuk. Arana yuk. Ya motor Mana? lain yuk. Woi, ini motor tanaon. Ya motor ninja yuk. Ninja. Oh. Ini janda. Iya peninggalan. Peninggalan abah kolot pasti nah. Oh, Darmunnya. Lain Darmun manu di situ. Mana bas ya masih Darmun ngaranna. Nyerek. Pas di bapak. Oh, si Darmun. Tunggu pas ya si Darmun. Oh, mana kan bulan. Normal ya. Pae motor aja. Pae. Oh. Pae tina bung motor jalan, pae tina. Lain motor pan ieu mah. Iya, mesinnya mesin jahitnya. Lain, rekor. Oh, mesin jahit cuma doang nah. Ya jangan resek amat itu. Ini mau dihina pae. Weh. Motor wasiat yuk. Iya. Hah? Si preman. Mana pek. Kita gitu. Yuk. Bang, kedeng deh halus bang. Bang, angkat ya. Nuhun ya. Kayak deh. Mana? Dua. Oke. Nuhunnya. Yuk. Alhamdulillah, kabeli jengkol seprapat. Bang, rokok esok kan ini. Onde. Ayo. Siap. Bengkel. Woi. Permisi deh. Nyampe. Nyampe mana yuk, bengkel. Oh, Alhamdulillah. Mang, tombol on off na ganti ya tanya. oke siap. Aduh, naiknya. Heula siap. Woi. Mana tak? DP heula DP. Weh, gawean heula DP Mau bae. mau gawe DP heula. Tah, boga motor tanya. Woi, DP woi. DP. Salaman.
DP aing mah. Oh, DP. Oh. Di. Ih. Mi. Nah, untuk DP mau gawean. Betul. Ih, motor-motor sih aing mah teu boga duit. Motor gampang ieu jeung ieu mah. Nah, coba. Oke. Kurang tuh. Geus lah. Dong, yo. Cak. Tah eta na tanya, Mang. Oke, siap. Tadi tombol on off kan? Oh, tos screen eta rada pecah pugu. Taslim. Oh. Woi, laju kemana yuk? Tadi di kaca. Ansel. Geus. Ayo, Anggus. Anggus rek cenah. Woi, ayo tanya rek. Sang tawa ini. Kayak bayar deui. Naon deui? Bayar deui lah. Tadi. Kita DP. Oke, siap. Kuncinya. Ulah kapok. Oh, udah tembus jalan tuh. Bener nih jalan yuk. Geus, alhamdulillah beres. Yo, bengkel. Nu ade. Ade, coba. Mana kan ini? Di jalan sini, jalan motor. Hah? Jalan keun. Jalan gitu. Oh. Jalan ke net geus beres. Ah. Sika abi jeung ngalah anyar eta. Nah. Mantap di loba laupan ieu. Oh, padahal maki siapa gorak tuh? Ieu ge dulu gede. Oh. Tadi enggak lalat dia. Sorean tadi mau urak. Kurang. Bari ngelak kelapanya tuh. Atuh pugu. Bari ngarujak mah sedap keur. Oh, oke. Si ada jeung naikna. Atuh naik lah. Bisa, Jing. Bisa. Lah, Sore oke. kapan manggang, sore manggang. Tegenan. Motor bisa tuh sih ya. Cak. Coba ieu na, aing mah aneh ieu motor kunaon sih? Aing mau lah. Doang. Motor. Mana kontakna ya? Apa eta mah? Gigi hiji karep len. Hah? Gigi hiji na karep. Kabure lah. Lu sampai motor. Hah? Dua kali karena siap bisa mau motor. Ada spin gigi. Nah, di sini apa tenen lah. Iya di mana yuk? Hah? Geus bawa. Woi, tongkat aing eueuh. Hah? Tongkat. Aku. Ini ulang motor. Ini mendek balik.